Bok Ivan. Bog Toni, donijela sam kruha pa je djed rekao. Aha, okej, super. Znaš da idemo u 12? Ne znam, nemam pojma. Pa idemo kod svećenika na Čupavce, kako smo mu obećali. Aha. Znam da želiš sve pojest, ali gle, suzdržiš se i ostavi nešto za mene, znači već nam ne možeš tako. Dobro, probat ću se zadržati, ali bit će teško. Okej. Hajmo mi odmah večer po 12. Da. Dečki, stigli ste? Ajde, niste dugo gaskali, ušte. Hvala. Evo dečki, vi nego sjedite. Hvala, hvala. Sad ćemo da vidim Čupavce. Što misliš kako su Čupavci? Dobro. Ako je uvijek. Čupavci. Evo dečki, što se vi malo raskomotit, što s kim tjaknu. Ćemo nešto popiti? Može. Meni voda. Voda? Ti ćeš šta? Sok? Sok. Možete otvoriti dok ja donesem. Daj imam kješu. Čovječ, ostavi meni nešto. Ovo je vas. Gdje su Čupavci? Ovo je već sve pojel. Sve je pojeo. Ja nisam ni januš. Dobro, ti ćeš onda samo napiti vode. Dobro, i to je nešto. Ti što ćeš? Trebao si biti malo brži. Hvala vam. Možemo sutra opet doći na Čupavce? A, možda ne baš sutra, ali svakako u subotu. Okej. Ajde, ideš. Doviđenja. O, bok Miha. Bok. Si ti onaj stariji brat od ovog Brune Maslova? Da, on slavi rođendan sutra, pa pozvani ste. Okej. Doći ćemo. Okej, ajde ništa vidimo sutra. Bok. Vidimo se. Zovem se Toni Štiglić, imam brata Ivana. Živimo u Zagrebu sa našim djedom jer su nas roditelji napustili dok smo imali svega par mjeseci. I dan danas nikome nije poznat razlog zašto su to učinili. Zovem se Ivan Štiglić. Imam brata Tonija, živimo u Zagrebu s našim djedom jer su nas roditelji napustili dok smo imali svega par mjeseci. Dan danas nitko ne zna zašto su to napravili. Toni, zakaj ne bi otišli ust neke vrećice da mu ne damo ovak iz ruke? Da, razumijem, ajde ček sad šumašnike. Aha, evo ih tu su. Da bi ova? Šta onda, kak ćemo? Pa ja ću otići do grada da mu kupim neku majicu.
Ajde, što ti hoćeš? Neko jeftino kupiti ili? Jeftinu, skupu, srednju, izabrat ću večer. Znaš da mi nismo baš u nekom dobru stanju situacije. Ali dobro, ajde. Gledaj što je jeftinije. A ja ću otići u Konzum i kupim par čokolada. Nemoj niti pretjerivati. Okej. Ajde, što idemo. Pa ti je ovo Ivan. Pa di si ti ja prije pol sata ušao. A sorry, to ti je gradski prijevoz. Ne, ajde vidim što smo kupio. Evo, kupio sam ovu majicu. Isuse. Što ti normalno, koliko je to koštalo? 215 kuna. 215 kuna. Da. Za 200 kuna si mu mogu kupiti 15 takvih. Dobro, okej, ja sam kupio par čokolada. Dobro, hajde, čekaj sad, vrati nazad. Šta si ti rekao da bi išao vježbat? Pa da, ajmo dosta kupovanja i idemo vježbati. Okej, ajde. Ajmo, Ivan. Moramo, šajte. Ajde. To je 2 kila, to ti teško. Ne! M što si razbio prozor i M, kak ćeš vježbati? Nemam pojma. Trčite! Okej, deda. Okej. Gdje je Ivan? Pa nema ga. Joj, pa gdje je sad pobjegao, joj. Dobro, ajde idem se ja srediti pa neće doći. Tako, opao sam zube, umio sam se, samo, ajo, pa ne mogu ovakav narožno. Čekaj. Tako, fino sam se obukao. Pitanje je sad kad će ovaj Ivan doći. Pa dobro, ovaj da nećemo puno kasniti. Još ti idem jako pokojno. O, Ivan, podišti ga sad. Prosti, nešto se desilo. Nemoj reći ti. Zet, kazi. Dječak se vozio 24 stanice bez karte, zato je sankcioniran. Kaznu plati na sjedištu Zeta, Iljanice Zetka 109. Iznos 600 kuna. Isuse Bože. Ja ovo djedu neću reći. Mislim sad će neko povedati. Morat ćemo sami skupiti novce da platimo to. Teško, ja mislim da ćemo mi to njemu morat reći. Dobro, ajde ništa. Nije ovo sad bitno, idemo mi dođe. Ostavi to. Idemo za kasniće.
Ej, rožan. Evo te poklon. Okej. Bok Mika. Očekuj grafit protiv mene. Ajde ja ću, čekaj samo da se skinem. Jel mogu ja na to? Možeš. Okej, gdje je kontroler? A, tu je. Okej, Miki, idem te kažavati. Da vidimo borbu stoljeća. Pa Mika, kako si tako loše odigrao? Pobjedio si me 7-0. Ha dobro, nije tvoj dan valjda. A gdje je Ivan? Još uvijek sam na WC-u. U kome? Imamo do WC-a. U onom gdje više smrdi. Jo, dobro. Okej, Bruno, hoćeš ti sa mnom sad igrati? Ajde, može. Ajde. Za kog ćeš ti navijat, Miha? Za mojeg buraza, naravno. Za Buraz, Tako treba. Okej, dobro. Ajmo. Joj, to mi sad si stvarno tako loše odigrao. 5-0 si nam povjedio. Rekao sam ti da je moj buraz bolji od tebe. Ha dobro je, priznaj mi. Ivan! Ili ovaj umro? Pa, ne znam, čekaj, idem vidjeti. Ivan! Ivan! Što radiš ti, jesi? Što ti to spavao na veselu? Možda. Ajde, dobro, ajde, se naspavao lagano. Da, dobro. Okej, ajde, ti si na redu za FIFA. Da, okej. S kim ćeš igrat? Sa Mihajlom. Može. Okej. Opa, di si buraz, nismo se dugo vidjeli. Di si krenuo? Ba ništa, kako se, izgubio sam brata. Moram ga sad naći. Ajoj. Ništa, ajde sretno tražim, ajde, vidimo Ajmo. se. Ej, Bruno, ja sam Toni. Ej, šta je to? Ma, hitno te trebam, aj, možemo sam pustiti. Ajde, može. Evo ti Tonija. Ej, Bog to je. Jel Miha tu? Je, nego, šta je bilo? Ma, kako se zove, znaš onog mog brata Ivana? Da, šta je s njim? Ja sam njega nigdje zagubio, znači od 7 ujutro njega nema uopće u kući, ni deda ne znam šta je s njim. Treba bi vašu pomoć da ga nađem. Okej, mi ćemo ti pomoći. Okej, ajde idemo odmah. Ajmo. Ajde se pusti. Ja se ne bojim. Okej, idemo u potrebu. Da. Okej, idemo. Ivane! Ivan! Ivan! Ivane! Izgleda da ga nema ovdje. A onda, šta, da odem na neki drugi put? Pa može, to je bila dobra ideja. Okej. Ajmo. Ivan! Ivan! Ivane! Ivan! 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 Ivane! Ivan! 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 Ivane! Ivan! Hoćemo se odmoriti? Može. Može. Imaš kartu? Nemam. Bježam. Bježam na E pa čekaj, ako moj brat voli tramvaj, zar nije onda logično da je na stanici? Da. Pa ćemo onda otići do ove tu prve stanice da idemo tamo. Pa može. Da, zašto ne? Ajde. Nemamo što izgubiti. Idemo. Ivan! Ivane! Ej! Ivan! Ej!
Ej, Šta? Gdje si ti bio? Tu spavam. spavaš, meni se čini da tramvaj je tu vodu promatraš, jel tako? Možda? Ajde doći, idemo lijepo. Ajde, dolazi. Nemoj mi više to raditi. 600 kuna, jer nema više vožnje tramvajem, samo gledanje. Idi se kupat. Bog, Bog, Tom, gdje si je? ma kako se opet ne bura nešto. Opet? Ma da, ništa, idem da sad tražiti. Niš, hajde sretno, ajde. Opet. Ivan! Ivane! Ivan! 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 Ivane! Ivan! Ivan! Ivane! Ivan! Ivan! Ivane! Joj, pa stvarno nemam ideju gdje bi on mogao biti. Znači, prvo nije bio tamo, gdje bi sad mogao biti? Da pogledamo na Borongaju. Pa, dobra ideja, može. A, pa sumnjam da bi on baš na Borongaju otišao, on ne poznaje te dio. U stvari pa čekaj, pa da, tamo je ono okretište tramvaja. Da, to smo isto mislili. Okej, onda idemo. Ajmo. Ajmo. Ivan, pa ti si ti došao. Oprostite, djed mi je zabranio da odem se voziti tramvaj, pa sam ih odlučio gledati. Ajde, idemo mi doma pa ćeš ti imaš što objasniti reći. Evo. Znam da ti pobjegao niš, hajde sretno i traži. Aj, hvala Bog. Ivane! Ivan! 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 Ivane! Ivan! Ivane! Ajde, Ivan, se ti ga... si ti više čovječe, pa ne da mi se više traži. Pa da, ću Ni nema. Jel neš više tražiti? ću... Daj, prehvali se sličniš. Ništa, idemo mi, neš valjda ti više tražiti. Ajmo. Okej, Ivane, ti sad reći sve lijepo djedu i nadam se da se nauči nešto. Jesam. Ne bilo Ivan, Oprosti djede, više neću raditi ono glupost sa tramvajima. jer si sad shvatio šta si radio. Da. Ajde, nekak ćemo tu kaznu. Pouka ovog filma je da uvijek kupujete kartu za tramvaj jer vožnja bez karte je najskuplja.